Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta banang Pynkhlaiñ yak rukom trekam ke seng ki he Nongkitkam jongka new trap Acik National Movement sengkmi hagasni thoding jongka tayo kata ka arfunyo tarik unok pra arjar khat kendai kila hiar sha umsning naga benta ban penskhem yak Nongkitkam Pura jongka Hanm Bhoi district Kibala donlang hagatai ke jingpet skem Nongkitkam ki kentop yo ba lamprang kharbani president ka Hanm sengkmi uba Nelson kharbani vice president ka Hanm sengkmi Louis Dong, Assistant General Secretary ka Hanm sengkme lembat ki weipat ki Nongkitkam bahakmat jong seng hagajing per scam ya ki Nongkitkam ka Hanm Bhoi district kita ginong yalam barang ba jong ka Hanm sengkme kila kentu ya ki Nongkitkam Bhoi ba ki deben trehok bat tre shisha na benta ka riba ka judgment reo om ban rung seng tang na ka benta ban kamai shimet ki Nongkitkam ka Hanm Bhoi district ki kentu yo ba pateng marsing kumu president Usamla Ronald Malay como General Secretary lembat ki weipat ki Nongkitkam. Ngin tre sitam tre sidham. Ta ka mensen ke basukya. Ka mensen jing suret. Ta ka mensen jing snow kitram. Patak jing tipriu tu play. Ngin kular skam Jingshakri hop kila dak penreu. Klem kerandin. Lengba ka seng Hanm bat ni da smairu roduk mentakasni da ka jingslor ka jingsempang bat ka mensem hok kila tadi knang banla panlauno ya kisok kodot di belatela kum ya kari ka be ide tumi ai bau blai ta kan rat panajro Undurungkat bersumar ini hati porpar. Kumta nilong ki atia ke Pynkhlaiñ. Bagi payaba ke baskem. Jom ke jaj dulu. Nak benta banyada. Ya upur usam. Kariti ke dustur. Bagi jelong berpang. Jom ke jaj dulu. Ngakwa berpenken mau epi ko ke pranongelam. Khamtam kinongelam. Ada ki office viral jong ke Hanm Bhoi district ado presiden hado ki pai presiden pat sekretari kwa perkenal pi ya ka we kentin kepala kan do presiden barim du Amerika utau dai upa John F Kennedy wong kumne wat kriden pi bagari kan lai AAP ada wat kriden pi Bakari kan ai AAP Henry Mangi ide balai ya kami bat ngam kwa bengken sibun ya kinogrem ngam kwa bengken sibun hi kamrat ba kabaka Hanm kala le khakni khatwai snam kodap hereng asupun kenmau pi tang balai kali sautuli kaba ka Hanm kalau lerak ba, kalau ya darat ba, ya kari bat kejak menurut. Parali gila pom ni kesengat pom ni kaya, day house nam arhajar pra. Hak arhajar terik 12 September. Arhajar kendai, ngapen mau pi day Hanm, kepada kendang ikhadi madan hante por selong, nadu mot plan. Pipi bimola namar kilap penwet di kuntiak jong kejak penreu kilap penwet kuntiak jong kepatba kikmi kikunlung kikena kiblet engkau bat haus nam arjar supau ngatrai dan kenau dari kene hi keju kesen hapo jeng alam jongi kum ki dikhat musi ngila hiar sedok tu ban jenrat bopuk nosam bawat tung di an kasoka rasa bat haus ram eknar kane ke juga seng kalau hiar sport untna di Bhoi district hak report ngila be ya kiput asam ngila thang yin jong kiprit nggo nama kirwan sna bi anya kenda us yak tung tak ngre
but house them arja kat sau he arja kat pra punai di sembat ko trek kidikhat juga CC juga HM ngilahnya hangtai blok 2 hangtai po ka sira ila thong di signboard pada thong di pot kum si benda pan yada kepang yang kenda bersiap yang pukusam jom tak kenal namar ngani tu epi nado usnan sejak kendai spa nyopuar baka cek meneu kelayon tu hilsted henrei haduk menta ngimpadon pukusam Pura kan nongren kebat mana juga seng kepengilan pom yaka kalon pan yada yang kenda bersiap kalon pan yada yang pukusam daya kita ke nongren badai kita ke tabak dosan Kaba la penik pertai ya ke HM hang dengan ri ke cumi bat sibon nang hikmat Kaba ka ideologi jong ke HM kelap penkre nak benta ban yada kepang ya ke jat penreu nak benta ban yada kepang ya ke paten ke pekit nak benta ban yada kepang ya ki longden ki khod stil jongi iwai pengwe Wanyaran yang dari pekerjaan beliau kami ke besok bat batrai nak kebentang kebahan kamiat jam pagi ketika adu kata-kata dan kum kisamlah jam keri pekerjaan beliau hasil nalor bagi dan dari berita ngasukan tu tangkat ni ia kena ke distrik Hanm distrik Bhoi bah habang ibuan sakasan halang Lani sokiluk sang halang hampa ya saka Hanm National Movement mide ban kenal hamka ni kowe bo ya kaman sepni kiri hadono jomri bo barabar ya kari mengajak real hak jumat berkat jomri jika ke basnosi ke bang yui ke jomri jung sang halang lalu ke kami kita nama pelai barabar ni kalian jomri nyebo ya bisa kena pada sebab kena kena kalau penjat ya kejat bener kejongnya hidup entah kebadan isyum kabu berkiri dengan kerteng yang bisa malam berkamar sebab ngarang ya malam orang mengapa berita malam nilai doksa nomor banginang mantu giwe nginang ban thau bisa kuma thau giwe tagarang ilang kesau sa kuni tentang masih gibro dengan ngilang kesau siro Mper, miwe Islam hadir miwe Islam lam kaju sekaju. Dengan syukurlah, kun asisten General Secretary jangka Hanm. Wana Kaba, mabrik mengelam jangka Bhoi District Unit. Pensiun bahan, habang ilapan semai, kini kekentin jika semai, kijang kekentin kiat orang tu kiabat pensiun ya pria pakai ke kameran juri. Maknanya kalian jangan syukur ke kameran. Kinoyak sang halang ke kameran jom way pa away usala way pa away shandang ke way pa away ke lokmir ke way pa away ke samla kalau mengakir panda yang kari berkecak kendril kai kari berkecak kendril kan sedang ia yang masam macam